Menteri Hima Melem uba ke langste badai pedai kmi ki yau ki hat hapo ka Hima ki bahab hari boy distrik rengkat ber ka komiti ki kam yau ha omsning ki bala sakhi langru ber ki bakrau ka Hima ke la penlong ya ka jingkendu ban shim ya ka rai ban bu tarik pli yau no hari boy bahab hapo Hima Melem. Utai Menteri hadian ketika jingkendu lang ula pen bena ban sedang pli yau no nadu ka shitarik urisau da ka ba en sedang suwa na ka yau omsning. Kiau bala pelat ban sedang pleno ki kentup ya ka omsning, den, nong po pat roy ula benrap. Nakaliang urang ba nong omsning proper B. Ubalong u sekretari ki kam yau ni ka CCMC wilaya to baya ka jing sedang pleo kalong katkum ka jing a jing bed na ka deputy commissioner ka district Henry ula kerpa di kipat ba bakin bu denti ki kendon sorkar bat enam syaru banyalam kelung ki ba hapo si post nam kerta lai tang kitu ki ba nakidau bam lakyar. Muslim London Yomro ya kali sedang na Muslim apa historik menteri menunggu makanya dia terus tuh menolak utang nama tak kayu kanam kan bikin burung hidup itu bah maka yang keempat ya hari puluh itu pun Muslim dah maka terjun di tempat apa di hati pun di sekretari atau komiti juga macam komiti Muslim makanya itu makanya dapat pun ke notification dan ke order ke Pak Ai nak kalian jom ke deputy commissioner yang dari Bohol district akan retreat jom di benar September ada way bala Ai jingbet bagi nak bantlino ya yo tentang ini keren hari ini Muslim yang mentangkasi nak kalian ke Muslim Market COVID-19 Management Committee hadir mana kalian jong ipaim jong ke Hima Melem ila ya ka jingbet hak ba limbang undertaking ba nak kalian ke Hima para simti bantun biang bantun bet berpenyak ke renti ya kajin lino ya bio hapo boy bro mata asli ha kabide bat kini committee jong komiti nilai syok perkat ba instan kumagong chairman ba tayo muslim instan nadu ke shitarik jong bunai oktober 2000 atwe jika ni komiti ka kerpat kabanikong ya baro kinong syong dukan kinong syong yo jong tayo muslim ka bahap so ka Hima Melem lakerpa yaki bakin sobha banwanra ya certificate hak baide bat ka vaccination baro kinong som bukan kinong som yo jadi basa kinwanra ya certificate ban pensisa bakilada ai ya ketika nang mana kalian ke komiti nila pane ya badan kam ban banwanta ya stiker ka baide bat vaccination bat jong baro kinong som bukan de lakar patru nakalian ke komiti ya kinong songyo bakinyele tak bala ban budrenti ya ka SOP nami ka jingbetha nakalian beserta kata kalon kabawan kinong wan thit jingthit kinong di bat kinong wan thit jingthit kin sobha ban den ya kata kamas bat kat bala banele khut ya suba banamdan ka jingbia pathang hakim ti besingkin kata kadi jing tempat na komiti ban ka jing tempat na komiti kalong ba ya kinong wan yo pa ba kinong wan yo baro kin sobha ban ya den ya kamas ba kunjuru ban yele tak bala ban nilum yalum lumbrung than ayo ha bat yele ka bala ban ya den ya kamas bat nambur ti ya jing betha ya sarkan bat ka ba jing tempat kalong ba sobha wan yalam ya ki klung kena sapo yo sapo han kamtam ya gitu di bahapo kasih kusnum kerta sobha bawa wanyalam ya kelu kena saya usaha lain stang kita bawa ya kum kawan kapang kastom dan ya ke jingwan sim kawan entah tetep di kata kadi ke jing benar nak kalian jong ke komiti saya simpat ngai kuble kabaningkong ya deputy commissioner burung jungi kom RM kurba ibalas sangat lem ya ka jingsu ka jingthar jo baro kipat nong songyo kamtam ya kinong rep dapli kiba manta kilasu bret iki jor bi jongki na marpa kayo ka hat kamdon te ka jingli ya ka yo ka de ka jingjing furmen sin ka joki ba ila saklem ya jingjing jar jo mubun balang
Yang ai kublai kerpam ya kajing trace jom EDC jomi ibala ai ya ni kalan harbani nila on plino ya kiyo hapo kadong rihoi juni ba khamtam min sedang dangi na po yo muslim na ai kublai ya ipaim juni paim ai nam sim ibala shimkhya ban shim kajing kli lani kata ka jing ai ka undertaking sa EDC ba kiyo rihoi kin pli da ko budu pli ya jing tha dum sarkar Nyai kublai ya baro nadu menteri beripek ya kami ka siapa riboy menteri langsti basan jong nokse basan jong nengnom umlong tenang tai menteri bat baro nadu charman jong simpang gorban baro merimut kira pak shlong mo baya dong lang apa komiti ka association jong di nongsomyo kadi jingetri lang na ai kublai ya pi ba mingla ban tolong ya kami rekam ke becok dimba ke jini tenang kena beli saya simpan kalian ke komedi bat kaju por ya baro kinong sengyo ba kinsoma banbu renti ya kajing kembet kalian ke komedi bat kajing betah kalian ke surga kena kalian jom ke komedi saya simpan naik beli baro disebut beli sekarang ya